Mayam Bukrumzari and the Impact News Day. I join from the Impact News Kim Manu Hundana Taramno Okchari. May 3, 2023 gi Irang Horokpadagi, Tahi Ahum Helaba National Highways raised the Chathok Jacinta Wada Yamkana, especially Maitei Singi Matakta, Thing but Hamdun Lakiba, CoTU'S Hogzik current scenario da Kuki Singi Matakta, Naga Singna, economic blockade Tamzin Badigi, Adugi Mayokta 48 hours. Ultimatum lengakta thakibadu loikibagaloina ngasi asi Kangpokpi district ta yamna chawa mifam adumaina famkibagi paulei aduga meeting as reisa kari kari wafum khanabano habdu ngaki matungda CoTU'S gi site gi press note thokani hairi aduga hoji asi economic blockade thambasina maram oiraga nongmada changdraba yadaba potlam sing mayam phangdaba aduga ching asi bag amada pali sing marimbu Yaure, adu haibagi paulay, adu gas na lising mga dina lising taruk pao yaure, adagi petrol zina lupa chaniga yangkai dagina chaniga 280 pao yaure, adu na potsi mayam phangda badagi awaba mayam laire haibagi pausi akhoi Kangpokpi gi correspondent dagi maina thingna phangje aduga hojik ngahaki mamang da gampi fai rom dagi Hoji deadline is lower Rabnina, Cookie protester Miamna, Gampi Pyrom the Gi, Kanglatombi Romda, Junction Nabad, minor rally, minor march, Kongjang Zangzalapada, security force Kayam Chowna, Mungna, Kray Habigi Paule, Hosuzi Mungna Dunale Harry, Aduga Hozik, Irang Ziam, Kana Lakshanaba security site did minor Honori, Nasiakona Puzaliba topicasi, CoTU'S deadline the Loikre, NPO'S resistance. CoTU'S minor deadline people target su NPO gi site gi khongjang ji amuke hena sanction gani haina ngarang mi fam ki aduga government di silent government di tumin lay action lokot pe mami su ta de si hangan bai mami su ta de justice pe gi mami su ta de aduna ngasi gi topic CoTU'S deadline NPO'S resistance government silent with a question mark aduga khoi gi panel members na ahan bada Ozai Langbam Johnson political activist Ozabu Taram Nokchari Oza Maibun Faumai President Zalingrong United Committee Manipur, Ozabusu Taram Nokchari, and last but not least, Oza Nandoluang social activist, Ozabusu Taram Nokchari. Oza ngasi discussion of Dr. Bazi Ahan Bada, Oza Nando de Gilak, Dr. Ge, Oza Ozik, CoTU'S Haribasi Masi, Hangokadam, economic blockade say, Lokokadam ni lifeline ni Hanama Hidna deadline peak, deadline Nasi, Loikre, Loikra Matungas minor, Kongjang Junction Bagi Mogi. Mamize tari hozik kanna security force ka muknari haibagi paukse akhoi leje ozari khangjaning basi hozik national highway se horokpadagi adum athing ba adum pidun lakpa Manipur gi miam chathok chasin tawbada adum athing ba adum pidun lakhiba aduna hozik CoTU'S gi site gi ri moigi mathakta athing ba thamokpa matamdadi sumaina free movement PBO haibagi sigumba demand asi lakpa adu masi kitang contradictory oba kitang ona tainaba oiba jala Miam gi awabadi kaururaga masagi awab lak matamda masada free movement PO haibagi adu maina logodori browsai mothambi masi CoTU'S gi wafam si yam nokning ba yam ikai khangdabagi wafam ama oina akhoi mayam lofam thoyaba maramdi hairiba irang marakse me ahum lisingani kulhumdoi dagi na hauji phawda CoTU'S na lambi si akhoi gi national highway si moisi blockade suktaw tawgidaba kambura Number 2, Haidok the Vida, Mayam the phone lock, talk the Vida, Haidu official one and notification get talked on a corner to Bogi Mum, the Katanga, not Terega, my lady said, but Sukaya, Chang Harise, Moy Massage call, Robagam Torem. Moina to Blogina Mayagi have a minute of Yaro have a Shibu, Karamba, she organizing it, talk the Nanga of Nativity. You Mova, a going open by Jamba, abnormal Weba, a way meeting the Lambish of the Lamzao, the Nanga the bar, talk with the moon to never go to the Ponduisi. For commonly national highway the blockade over shutdown Buhagera, Mabuhaga, one to the Lambidi Timba, to the shutdown of Mohini, at the economic blockade of Mohini, at the Genin is like Mohini, among my Lambidi Timba the Boxe, Masito was he, Count putting Maki, Masi Yadeva, Pateva. Adu Moya did that what do I did over? Aduka Atopanato, Ragamu is a thing in Pagana. National Highway, National Highway, the blockade over sea, Patabane, Hibiki Wapam, the Moina Nindu Pomba, Masida, I'm lamenting Tintana, we got over say. I did Masi Ikaibi, Mogitamata. Namatamono, when I'm Chow, I can't link sing the Nanga, Torgo to Torisi. Moina blockade over the media, my dramatam, my day say you mean as a pair or Homakam, set by our meeting, but my day Kalamani. Some have that. See Masana Torubatabak, the boomerang, if you like Nabaneva, Masi, Akogi, is one yard of Haidare. Masada, Kogi no Tagdatin, Sigali di Mai Taido. Monato, one of Yaba, me to one yard happy pone, but Kalidagi.
hai ba moi gi mathakta economic blockade natraga kai moi bu chatuk jin to thingai ni ase masi moi na khangadam ne ba asuk sang baji Manipur government su initiative lawdana normal si lakna ba peace lakna ba hona si hai matam da moi na ya dana akalaring singdana akoi specific target akoi specific demand du phangde ba da akoi kai khongchang khongpom am da han toi no retreat no surrender ga hai moi bajau je ko so khongpom ju han toi surrender to hai ne ba da mina blockade to gere no mai kap gera tauning to moi mayok nam ta re ba lan lai bi khar sokna duini khar wak na duini ba lan ba ma di lan gi chething du moi khang na ba ta ni lan gi chething du khang mo di lan gari gi pa mi na ne ba koina hanging se aduna akoi gi wa di sidi moi gi phibam matik tu gi wa ni ko specific point specific area di ne ba ni aduga akoi gi generally ne pa matam da national highway da economic blockade to babu ro to tian shut down to bo samna da lambi thing ba si sidi akoi di ya de ba supreme court na su ya de ai na su ya de ba akoi praja ha da gi sha da la ba adubu national highway si makoi gi akoi aladin gi thomai dong na ko kuire sidin ri se moi khar sine ko akoi event boki sana khudu yai wi biga na thu bodo hek di malam to national highway ha jek doro pai raga adu to ada to wan highway film du ne bu leise adubu ma na hujing ngamakti si akoi gi chingda khundari ba naga gi sinau chingna ma si nakal ni thalak kibduna moi huji arubu film la pone ba adu duna hojikti moi ne government da ha moi government ga si Manipur government je pra kala charuam ne akoi gi naga gi sinau ching sina akoi gi keno si economic blockage asonde to khilak pasi dei di Manipur government ga moi pan ba da wangam da kharga yawra amni sambi mo demand to Manipur government ga kharga ningsing am ne ba si su yam ikai ningai ni kan ba to ba to ru singe khoi an ngam ga di adu na tragana kana de ho gimna ho rasu akoi peace ki lambi da la asi peace ki lambi lak na kai ke to si ge hai ba do madu sange ba madu na te moi ni to se Manipur government moi to ri ba kadra se moi gi political representative oi bi ai CSO gi leader sing oi bi hai se Manipur government da Manipur government mabu phaba Manipur government da ni ko hai se mabu phaba ne khoi Manipur government yam na kuki da yam phaba mabu gam phaba ne ba hai je moi hai je phare shanti lak na ba khoi gi mabu phaba Manipur government gi lusing ba sing jina ada kuki da wa phdo matam da ne moi ne sanai trick se tai na te ba ya re khoi su khodra ge na khoi na hai phan to khoi gi kuki ya na ba sing rim sta ga na ba yeng ba ya hallo khar ga chung ing da na ba hona si khoi airport da chat pa ya hallo khoi rom da po chai puchal hallo khoi da combing operation to ba khar han to adu toro kolo hai kan ko mai mai toro adu ga khoi gi manak na podal leiba khoi gi moi gi mai tei la lo gi kem jing adu gi mai tei gi khun ke je khar handu holo adu toro adu te de khoi son ya na ba them ge hai bane adu khoi gi mabu phaba Manipur gi government gi leader sing sina mabu phaba government sing sina kamai to ge bo yani hai ba khoi law dim salaing bi rage adu gi airport law khoi nga ge sum moi sum sana bi bane adu amadu na sum mon de sum ojo sum lok thok bi gi ba sum lok thok bi gi ba adu ga sum khoi gi government na pam bi ba magi tawriba parki di so laktam ne hujibo laktri ba adu hek adu gi si lok thok lo ga na mo khana hok dei ne ba adu na khoi gi mi do deputy CM POP re ko adu ada khoi kampu bi da phamal lo khoi mai kampu bi da deputy CM da phamal laga di khoi chonda kampu bi sai ki ku ki jing taro khoi tam tam ya na silak ke khot ke sum ya na silak ke khoi gi si demand si to bi ha da khoi mau pha go men jina mau pha go mi gi lusing ba mani sin ya ra sum chat pa ne ba sat pa dun ngasi si gi phim yok pa ne ba hojik lei phim je sonda lei ba hojik dolai thabi rom da nan ku ki sing na ga irang to rei do masi settle do ya roi ha na ya hai je kanu masi khoi state government chi de khoi na ma hangning se ID kanu gi March ki tang kuntaru chali ba chahi 2026 ki March ki tang kuntaru ta satang kuki village se circle sub division Kampopi district ki satang kuki village gi chip Pongmilan Hoki Pajina National Commission for Scheduled Tribe the city mai irameba representation pirameba kariyain piram gaya babu mai se illegal encroachment unlawful settlements and the establishment of armed militants bunkers within the constitutionally protected hill areas of Satangpuki village haina haina je akoi gi aine adama mayama makhum de lam akoi khopse le mo gi Satangpuki gi area da ko mai je adigi di akoi gi aine adama mayama ada khunda laita sale aduga aine adaba sing dugi akoi gi bunker ga khulai pai ba sing gi bunker ga sajale adu karam kai na ka madu constitution gi oina ngalo pi raba akoi article 371 c du violate ro ga sanga ini ga na hai ne ba adugi matung ina National Commission for Scheduled Tribes na Kampopi gi DC da city mi re ba amine sumai city representation ma la mas kuntaruk te iba city akoi dana kuntre mas kuntaret lisingani kuntaruk phangba city im phange masi na mana hariba waron sing di city du enclose ore adu pare yengo
aduga moi smai smai lam henjan biri moi lamda niom kaina kena tori khulai paiba maitei gi khulai paiba nan sidun trai ko hai ko moi na ko maitei sing khulai paiba se bunker sajale ye adu moi gi lam khoptin biri ye adu article 371 si je violate tori ye si yengjelaga tha amagi manung da haji chithi je phangba national commission for sidun tribe dagi pire iba chithi se pire iba tha amagi manung da madugi no report pakhuma pire kadamni pakhuma pire tragadi akoi national commission for sidun tribe na akoi da leiba sakti gi matung ina akoi tawpam tabuk tawni aduga kampo gi dc nang na samuk so koi na kor kane haibagi potama yaung chithi mi ra khreba madugi matung ina thabuk bai khalai ne moina tawri ji hujik swai da mayam lang eba nongsum nom dei mai ben mayam lang eba tawri ma hongdok pa yani yaru ga tawna tawni mayam ji se adu hongdok pa pa adu mayam se haina mai hujiki pomilian hoki haiba satang kuki village gi chipchina akoi gi mas kuntaruk aduda national commission for sidun tribe da chithi mi iure ko adu chithi gi adu gi matung ina lakpane sanare aduga moina ngarang ham da chu tang kuni pan da su kampo pi dc da su mana hujiki hari bani pa pomilian hoki haiba kuki satang kuki village gi chipchina amuk chu iri ba mana ngarang chonda khongjelani resettlement gi kai gi tawrang to modam da moi leli si chat pa yana khona modam ma kai ki du e mana chithi mi is the dc kampo bi is immediate restriction and the prevention of illegal resettlement of non-scheduled tribe haiba within bracket the Maitai persons from Dolai Thabi from Dolai Thabi ne Pukhau Halum ne Pukhau Naharup ne Pukhau Terapur ne and the other Beli areas haiba koi beli atop gi mayam de laiba Maitai mayam je ada changan ganu haibne mani kai no madu historically the market to lam khai do historically the market ji sing tam mana koi historically the market to ba mai ge to ba ko khara bom dei laibani se changan bigunu ga haida mana si thi iram bisne ba akoi na hangjining di national commission for scheduled tribe da pomilian hoki sina chithi mi ire chithi du mang dc kampo bida mana mu adigi hangdare e bane pakhum biros mai mai thare be mana chithi sida palaiba representative palaiba warwar me chumra chumdabra na hari me am da ko gi dc kampo bina kamani ire kamani answer to gi ge sine bala ise e adugi mo tamari ire cholo chumme chumamina loina ba chingda leiba khulai pai bagi bankar bu wero maitei gi woro changba yararo hai bagi phirep lawre ibra kai no abje koi manipur government chu koi de mayam du khangandre akoi ju mi gi manung gi potu di am changal thiba ngamdra mina khangdre ba sumba pon mayam jina akoi de lozer se akoi de sum oiro pone ba sigumba pot mayam chale aduna akoi na government ju khara hiram khudi makta legal gi oiba kari gi oiba leiba akoi gi si chang government gi oiba pot mayam te ju khara hene attentive lobi raga ko si lebak si ori si kamai to bono habi yamna aini ne kamai leje mikum nang sabuk singna akoi thabak to bi habi se mai na hamba rong de mai thamjage thank you so much oza mathangi wang se ha oza maibon phangwai lak je oza oziki CoTU'S singna di lambi lifeline je thing bi red mine haiba but naga micham taru khat ki bagi justice ting asi phau phangba leitri NI and masigi case ke investigation cha thari habegi pawd le aduna masigi argument je oza kamai ning bi yabage dusre koina hoji CoTU'S hoji haiba lifeline thingbire khopire na moina claim dojabane ko masi lifeline thingli si kana thingge kana su thingmo leite example thingbedi sei hum thingdi mohoine ko jiki the lambi highway thingni se free movement yadri se hoji pomo handok tri dena handok tri ba adedi handok to ba adu koi gi damak ta moi lifeline mo thingbire habde highway di kana su thingdi hoji man na thinglo ise po handok ki breitri kokina ko kutuna highway thingi bi apo handok tri ji po sum thingdi highway di adubo hojik si akoina leiriba mi tok sikhibadegi mi moina hatokibadegi aduga masi kuki sing hatokibadegi asiga khushawnar ba haita shawrba aduga khoi miyam sina Manipur parja miyam sina as hatliba mongdu kenogi mong ta daba aduga moina akhoi gi ta mari di lokthora government yawra akhoi ta mari lokthora noi akhoi gi asiba pirakpa haibido asidigi saunina hujigi movement moina adu phagatradi government the pressure to jabnu koki de tobune te koina koki to bune te ba hariba tok sikhibagi judgment se justice se pi rifaudi aduga phagat rifaudi mi akoi miyamna ta apho phadana leriba central government amasung state government phagat rifaudi masigi rangla langjing thiningai daka oidre hujigi leirabani na ko moge koki Joe Council Chumoy to claim to Ropnina, Adi me sing the label, Paget Pew having Adu Madu protest of Hacto Zabanaka, Adu the Magic Command protest we haven't done Equi Ladiba Cookie Shoe, Nagar Sang Yadre, Nagasu, Cookie the Sang Yadre, Mete Shoe. Cookie sing at the cookie shoe, Mete, some China. I think I have a showing later, but say
ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥꯁ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯊꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯂꯒ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ justice की demand जिगा होजिक highway की debate से highway दा थिंगे जब फंगदे highway debate से ने हेन overshadow तबगे तबगे ममदा लाक्रा अदुन लाक्सेगे होदो अदुना मसीगी दा होजिके कोटुना हाइबा 48 hours मोइगे डेडलाइन पिजबने पीरगा मसी मनुदा हांगदोक पियो हने हांगदोक से कारिनो हांगदोक जबसे एखोइना हांगदोक इदा मोइना हांगदोक दुइरा हाइबा डेडलाइन हाइ लंबी सिंसिया हाइवे थिंगनि बिसे हा 48 hours मुंदा हांदो हलु हाइबने अदि मोइना हांदो ले कोइना हांदो ले खांगदे बको अदुमा अदुगा जिके नागा पीपल ऑर्गेनाइजेशन ना मसीगी दा लौरिबा डिसीजन नमा खक मोइना गांग मीटिंग दा फोंदो बिबा मसीदी मोइगी सिरिबा अदुगी जस्टिस फंगदि फाउदि हांदो अदो अदुदि हेना कंसिलकनी हाइबसे कंसिलकनी बको कंसिलकनी हाइबदि डिमांड मी मोइना चावा थकपा ममन तांगबा खोपा था ममन तांगबा सेंग ममन तांगबा गैस तांगबदुदि कनाना तांग योले मखै मसेननि कुकीना तांग योनमने कुकीना तांग रहिबने पेनिक बाइंग जु तोरंगने अदु अखोय कं अतोपो मफम द गैस दबु च रिसिंगा योबरने रिसिंग अमगा समथिंग देनी अदुदि तांग योली कनानो कुकीना तांग दे रिस कनानो कुकीना मोइ मशीन है बा अरे मोइ मशीन होदी वाना रगदि होम योनबना फंगलिबा गवर्नमेंट ने पीरिबा इशू तोरिबा गैस फंगलिबा म्याम दो होंगना फंगबनि होंगना पीबीको योलिबदुगा अदो मिङोन ब्लेम तोंगे आई हाइसिदि मिङोन ब्लेम तोगुनो ओजादुगा सोइसे सिक्योरिटी फोर्स ना एसेंशियल आइटम मैम ट्रक त्रा मथक मतंग मैम होलगा पुरगा दम सप्लाई तवे मसीदी सप्लाई तबा सिदी मोइसी हजि हाइदिबा गवर्नमेंट की मथौनी अदे गवर्नमेंट की सिदी अमना ओहेरे मतेंग पांबा सि मोइ गवर्नमेंट पांबदुना अमो ओहेरे को अदुबु सही मा थामा हप्ता अनि हुम पांगदब नते लेइबा कंपुपी लेइबा प्रजा पुनमा साइकुल लेइबा प्रजा पुनमा होजि ख्वाइ वारि से साइकुल एरिया दे लेइबा साइतु एरिया दे लेइबा कंपुपी डिस्ट्रिक्ट लेइबा असि सिंसिने वारि से असिना मसि सिने सिनेबा अखोइ हाइवे थिंगि सिसु अदुगदि अखोइ तौरिबा पुनमा असे अखोइना हाइजनिंबदि अखोइ अचुम्बा पुरपा होजि NPO ना रौबा स्टैंड मिहापसिंदो अचुम्बो पुथोकनबा मिहापो फाबिनबा जस्टिस पुरपिनबा हाइबसे डिमांड तौरिबसिदा आइदि पुनमक मणिपुर प्रजा पुनमकना सपोर्ट तौफम थोएना हाइजगे तौसु तौरी अदुना मसी मिहाप ग्रुप ना वारे एखोइ मी हालुबदगी एखोइ पोट तांगे पोसै तांगे हाबदु मक हाइनिंगदबनिना मोइना एखोइ मोइना क्लेम तौजबदुदा गवर्नमेंट खंगरगदि फारगा अलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व तौनी ना हाईवे हांदो पियोन डेडलाइन पीदिबा दुगा ngasi डेडलाइन लोइरे ना होजिकि मोइ पब्लिक सिना प्रेशर लेदि सिंचे मसिसु मोइना कनांगोने तौरिबनो मोइना होजि प्रजा सिंह हाइदि कुटुदा हाईवे थिंगिबा नोइ हानदि कुटुना लाउथुकिबा मोइगी लेरिबा पुनम मोइ डिमांड फंग्रि फाउ एखोइ मसिगी हांदो ओहेना मोइसु हाउजे फाउ हांदोक तन लेसिनि फ्री मूवमेंट नमफूदा मुख चटनबदि चटपोहानी अदुबु मोइगी अथिंगबुदि हंदोखिदे बको अदि हलेरिबा प्रजा हुजिकि वादिबा प्रजा सिन कुटुदा हाइबिरो नोइ हाईवे थिंगिबदो थिंबिरुनु अदि मसी अखोइसु वारे अदुना सही अहुम अखोइ फ्री मूवमेंट तौदन लेबसे फ्री मूवमेंट ओरे हलसी हेना कुटुना डिमांड टू व्यू गवर्नमेंट प्रेशर तौरुगुनोबा गवर्नमेंट ने हाई कुटुदा नोई सुमान थिंग यारो खोरन गवर्नमेंट प्रेशर पीसु मुई हांग यादबनिना हजिति मुई प्रजा वारे अवाब प्रजा कंपुपी रेबा प्रजा पुनमकना कुटुदा हाइबिरोबा अखोइ नखोइगी थिंगिबा हाईवे थिंगिबा अमगा संथोक संसिन याद्रिबा मूवमेंट याद्रिबा पुनमक असे फ्री तौर मूवमेंट याद्रिसे मसी यानबगिदो कुटु नखोइगी डिमांड हंदोक पिरो हाइना कोकी ngasi ngam keba gambify da leiba praja punamak thoriba myam do kutu da oin haibiu adu kutu na toriba khud ban toriba support tori khuding di praja si wapum thoeba ko moi wa batabani moi highway moi thingibani Manipur ki praja myam se kamandan leiri bani naga singna oje highway thingba leite
chali highway pok thingli kuki na thingli bini kutu na muru na somgi infant to Dimapur lambi thingli si kutu ne bako akoi nagasi ne thing munete ajuna masi le ba punama asi chum ye mom tamda akoi government da akoi na aina thamjani badi hairi ba demand to riba aduga pressure pi riba punama asi kana dano aduga akoi government of Manipur na hujigi justice mi to haliba adugi da NIA sinare na NIA na paikhatri phawna yengna leibadudi chummoina khalle NIA da sinaba sikramang sinaba ge habo aina point ani ka pijege bako point amana kaigi muta NIA sinari bno habo aikhoigi Manipur sida leiba law and order se center na paire habagi example amane bako amma hek thopaga amma hek thopa NIA hadi NIA na hai moina center na law and order pa bine NIA re sinaddi law and order se direct control to le ga di open the pura control to le ga di yaro aduna government na any case ma ka NIA sinabagi decision low habagi understand the sapman ba aduna tadi maduna tadi akoigi hojik leiba NIA gi decision is de chumde na lawi mi pha mi pungi se hojik jenims da mi asiba thamle re besida akoi NIA sinna ki bene moina factory pha hana akoi justice phangdri pha hana siriba imung manung jati Manipur puno na asigi di akoi na protest of even na protest of the ozauzik phaba haibdo arrest of the haibs is karamba any hayeng karigumba mi ama mari lena na phare and hek haibaga dum chapchaba madu chenaba ni chenaba nate du khangdabida mi ama hek phare haibe paukta ba hesitation ji tokhi gadabra natraga chapchaba mi hatune haiba mi amna maje phagdamne demand toriba mi do phaba matamda khatangda doina nate akhisidi akhisidi moi hujiki mi masak kham yaure mami macha kham yaure haliba phariba kidnap to yauriba aduga sinakhiba aduga terrorist singsu KNP ne khangle adudi moi KNP gi cadre sing hat pa ji moi cadre marta haidoctor di ma gi chairman pha batare na chairman pha automatically tho ani dina degi lailon by fegi chairman chairman pha batare lailon by fegi parja sing digi konsa khong gi mi haliba siriba adugi pha gi ba publishing mami matha khamu yaure asa khamu yaure adudi madu khangrabina government na NIA re sinari do withdraw toroga government gi makhada Manipur government makhada pharaga action lobi have se ya hamra on thumjege ba. Thank you so much Oza mathang wang se ha Oza Ilangom Johnson lakche Oza hojik se khoi gi highway gi masigi issues yam chaung lei kotuna dum highway je athing ba thamdun lakpani hojik ti nagana koki sing gi mathakta maina blockade kha thambada moi yam ware hens maina si irang mungna bagi paule hojik mo security force singa mungna ri hairi hojik koki puruki mioi singa protest organization highway number 2 da lambi da phammaga hojik si lambi je phaun gadam ni hane kana protest ri hai aduga security force ki side gi smoke bomb je gas shell na chingba kap na tangkhai na bahona ri hai ozade khangjaning baji sina situation am leire aduga naga taru ki moi justice phangdabagi sigi demand audun lei asi bhagjang hojik jenim smoke ta dum leire aduga moi family members su lying sathaduna dum leire adu oza hojik akoina lega ki side gi di NIA de sina gre adagi arms recovery operation na chingba cobra battalion mo yam changdana mana tawbagi pauzu dum di akoina nongli ni se tabri thingna ki ozade khangjaning baji sina taba train anano wa mazu yam kana uba haidi lakadar election sigi damakta project anauba achauba kaitharak pa yabagi approval before the election approved tawrak pa yabagi elevated highway project kumbagi sigumba mami se taw ubo phangba aduga lengak siga chamnerba political party gi side gi mamangi congress party da hunba chaiba moina su pack se tawnaramba adagi district mayam ama create torambana maram waraga hojiki irang ji thokpani haibagi smaina responsibility na thaiduna leibai mami taba aduna oza akhoi legal ji pura salin da leirabra haibe question mark to oza gi mothambi maya pura khrom jari leibak lengak si silent oibra haibe si di hangdrasu dum madi bare and open ni haidi silent oiri maram se ngamdabai ni inability of this government in dealing with the law and order situation in hill areas aduga hauji hangwiri ba wafam do sidai sida aikoigi maruina aikoigi election ga mari leina bada BJP have a party se ai huji politician ni ko hana BJP de khoi yaure khoi adubu wakhalun amada yauru bani adubu khalam baduga
तौथोरपदुगा तायोनबा लेरमिबिदु तायोनदना कोई थोले दो ए शॉर्ट एक्सपीरियंस है तारे को पार्टी से इलेक्शन ओरिएंटेड ओए मणिपुर की इशू से इलेक्शन लाखपसिगा इरोइनना मसी सबड्यू तौदुनबा सबजुकेट तौननबा तोंगान तोंगान बा टूल्स में हम सिजिनरका लेंगाक्सिना बोट सेंटर दसु दुगा कोई सिदा लेरिबा स्टेट की लेंगाक अनिमकना अदुम सिजिनरकनी हाय तारे अदुना थोइदोकना ngasai hangbiriba wafam duda election siga mari lenana ka hype di 100% BJP gi di election ngaktani election ataba moida kasu kaimta leite everything cha thakpa pawa election ni moide mogi di mi unaga phamina ba degi hallo kain kausu election ni moide de meeting kausu election ni de kainom tausu election natana kaimta leite BJP gi haidi magi mogi only di moi power paiba adugo moi position da tawr leiba duna leiba ki concern oiba potpada si lengak sida ikoina thajaraga moi de kaimba khat tawr kanika haiba sidi masidi ekoi ga pangma mi gi wakhan do oigene ne khalle haidi ekoi hauju thengkhang ka da haujik fawda sarkar sigi seriousness amata leite aduna aina hujik ekoi gi ngasai main topic ta mung lakser kan da ko ultimatum ama ekoi gi NPO na pirise ekoi gi kanjala kani haise justice fangdrgade si khongpham hanbe ade oja maibon si hangi taragadi phagi taduini ai kenoma sum haijege bako koigi kuki jo council ki helian thanglet ana nupa amana chairman amana mi taruk hat ki badu out of emotion da hat khre haiba natro yes that it admittance aba ma thamgrabane ba aduna hi man honest to moina low grabani na कुकी जो काउंसिल से whatever February निपान दगी थोगले इबा हौजी की सिनेस्टर डिजाइन में हमसे की behind the कुकी जो काउंसिल की मोई मखुद जावी मोई हैंडी वर्क ने हाइबे सिदी मोई ने एडमिट तो कर बना त्रा अदेगी प्लस हजी की मी खरा न तौरे हाइबे नी ना 2015 दा मरंगतम गोपाल को बा पलेल दा लायराव थोलक पदा पलेल बाजार दा नुमैना कापदा कोई चिंगी खुन तारिबा मयाम दना मथंगी निमित्त फारग पीगदना अदमाइन तौदना कोतुना अल्टीमेटम थाबगी महुत्ता केजेसिना खंगबनी मोइना हातख्रेना हाइदोखरबनिना मी हातप सिंगदो याम थुना पिथोप फै अदुगा अदु इतारगदी मी हातप सिंगदो मागी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ दो दुम लाक्सिनी को अदु आइदो याम सांग ना ngangnabada मोइ पीद्रि कोइदि हनदब फैन खलि मरमदि केजेसिना मोइने ने हाइगरमनिना बको सिदैसे कोइ खननिङाइ ओइद्रे थोइदोकना वाफम से मखा लेते हाइतारे को अदुगा बन तौबगी दगे नेशनल हाईवे ब्लॉकेट तौबसिदि अखोइदि सांग सुम इहो सुम यावजरकपनिना को आई सुम खंगजब 120 डेज फाव तौब यावग्रे थोइदोकना दुदा याम कन्ना खननिङाइ ओइद्रें खलि मरमदि आई मांगदा लेरिबा मिहाटबदु फाव पुथुकप ngamdragadi मदु ngamdri फावदि खोइ लिंजन मानबम चंगेबको अद केजेसिना हाइग्रबनिना हौजिकति मोय मिहाटबदु याम थुना पुथोगा मी सिंगदो मी मरी मंगादंग ओरसु अथुबदा पुलिस स्टेशन दा सिनगदौने हाइतारेको अदु नत्रगदी अखोइगी NPO ना अदै अनसम ना अदैगिदी तोंगान तोंगान बा नागा बॉडी सिंग ना तौरी सिंग जे फागी तानी अदु फाइदे अखोइ बार्गेनिंग की पॉइंट केम लेते अदैगी अमना NIA दा सिनबा कायना हाइसे याम फजबा जस्ट टू वॉश ऑफ देयर हैंड्स सेंटर सु स्टेट चु हाइनेबी म ओरे NIA दा तौगिबा सिंगजिगी ngasi फावदा कन्विक्शन रेट बु पुथोखरबने थौदो वाथोक सिंगी मतांगदा हाइदी FIR हम थारे अदुगी काउंटर FIR मयाम थादना खोतन लेरे अदगी मरुइबा मेजर इशू वन ऑफ दी अखोगी इंपोर्टेंट इशू ओगिबा अगु जौजान टेक्ता नुपाम चांग नुपीम चांग NIA रे सिनेगी बिदु ngasi कमाइन तौगेने अदुगी वीडियो फुटेज लेरबा नत्रो अदुदैदरा हौजिक अखोई NIA की कोर्ट अमना मोय अदु चेनेबा मीसिंग फाबा पुनबा लेते कना तक कन्विक्शन पीबा लेते अदुना ओनली टू अखोई हौजिक ख्वाइ फबदिना Manipur lengang na tauge sarkar na tauge harakana aji chenari ba kene pi gi mi sing pharo natragana kotu du round off tawro kotu phagalo kotu amasung KJC du moi amatani moina smain tawtuna moina khoi out of emotion da khoi mi sing na hat khir haimne mi sing du kana kana moi khange dana adu khudakta maroina haziki gambi fai da ka phammi ba aise gambi fai haise khoi sapir mana hadu oirang manen khalle ko अदु मोय अदुमाइन तौबनी अदुना हाइरिबा जगासिंग लेरिबा मीसिंगदो कोई प्रजा सिंगदो वायम ngangnabay दरकार लेते नोय कांग्रेगेट तौरिंग अदुना याम 2015 दा मे तांग मंगा दा मैते यमा कोई लायरावबगी पर्सन थोकपुदा कापतना हाट की को अदु मयाम चंगदना
उंखटनारकदबदो मीदो पुथोगा खुनसिंगदुना मदो आइमोल मरक्तगी ओरमगदो माले आई कावरे मदु चपचाबदि खांद्रे मदु सिनगीबको अदमाइन तौदुना CoTU'Sनसु अदगिदि KJC नसु मोय एडमिटेंस थमग्रबनै प्रेसतको याम थोना सिना थोकपा अदगी अमना हौजिक सिगी स्टेलमेट अमर लैबसे सिदैसिदा हंदोंनबा तारगसु मदु टेम्पररी बेसिसता तौनबा नतबा खराजी खतंग खरा खुमांग चापसुना हाइतारेको सिदैसिदा अखोय हंदकी थोइबा थौदो वाथोक सिंसिगी मतांगदा अखोयगी CoTU'Sना तालिबा नत्रगा हुजिकति ITLF सिना चुराचानपुरनि CoTU'Sना कांगपोकपिनि सिंगजे अखोय खंगदबनि मोरे सिना अनिमक यावते मोरे सिना KSO चांडल अदुगा कुकी NP चांडल खरा स्वाइद प्रोमिनेंट लेबर ग्रुप सिंग चिबा हाइजरिबको अदु सोना कंगी सिदि CoTU'S नत्रो CoTU'Sना मोगी पॉलिटिकल डिमांड दो हुजिका माइन तौरिगे अजि मणिपुर की तोखाई तानी हाइबा वाफम दो हंदोगा सुमनगी टेम्परमेंट अखोई टेम्पररी अखोई अरेंजमेंट अमा हेक्ता याबसु अखोई मदुसु मपुंग वन यान थोपो याबा होदेको मणिपुर हाइसे अमतनी हाइबा वाखलोन सिदा मोय यारबरा अरेगे मोयगी रिप्रेजेंट तौरिबा अखोई कनो सिंगसे MLA सिंग हाइतारेको कांगपुबीदगी कारिबा मरोइना अखोई नेमचा किबजन सरकार से यावरिबो डिप्यूटी CM चौवा फमम पाइरिमिको मासिसु याम थुना स्टेप डाउन तो हनबम चंगे सरकार सिना प्रजा की खल्ले हायरगदी को नत्रगदी माबु कंगमागी नुपादुदा मेन एक्यूज ओइरकांदा करंब बिचार होबा हाइदी आयन की थोंगदा हाइदी आयन की थोंगदा इम्पार्शियल कयुंबा इन्वेस्टिगेशन अमा नत्रगा कोई जस्ट कोई कनोमा चथागे हाइतारगदी अदुगा अदुगी तक मंगोंदा एनी इन्फ्लुएंस पीबे याबा माबु कंखटपे याबा मागी नुपादगी मथक तौरिबे एलिगेशन मैम दो ngaktok याबा मी मा पोजिशन अमता लेरेना मा लौथोकपो ताब नत्रो नत्रगदी सुम कंखटनगनी हाबसे प्रजाना खं ngasi फावदा मे 13 दा मी तरुक अखोगी हाट खर मतुंगदा मी तरुक फा किडनैप तो मतुंगदा मी तरुक अमु कोई मतु खक का हालाबा याम तीन हालाबा सि फावदा कोब्रा ऑपरेशन अदु अदा गाड़ी थौबा खोटपा थौबा कोई नुय उरे ngasi फावबा मी बो फांगमद्रीबा अदुदने बाइना मतम खरे मनुनी वांग हाइजिगिबिदो कुशल अकदि धर्मा मालिको फिल्म शूटिंग मालेना कोइ हाइरेसिने फिल्म शूटिंग चथरी रब दुदैदुरा फाद्रगदि कै कानरिगेबा सुद यावरिबा सिंग दु स्ट्रक्चर पिनी 2008 ऑफिशियली तोरपदे ngasi फावदो मी चनी की मथक लिजन पुथोगा फोंदो गंतंग थाबना फारेबा मोइदा That's why says deputy CM Nemcha keep getting intervene तोरगा मोइदो फानगिदबनि हाबेगे एलिगेशन यम चाउन लेरिबन क्वाइट फबदी फेयर जस्टिस अमा तौसे हाइतारगदी हुएबा मागा कनेक्ट तौबा हजिकी थांगबोइदुगा कनेक्ट तौगदोइबा माइ नुपीसिनी माइ नुपीसे मणिपुर डिप्यूटी CM नि अदुगुंबा हाईएस्ट अखोगी ऑफिशियल पोजीशन अमा द लेरकांदा गवर्नमेंट सिगी पोजीशन अमा लेरकांदा करंब फेयर जस्टिस पुरकंगमगदोरिगेबा इन्वेस्टिगेशन फेयर इन्वेस्टिगेशन तौंगमगदोरिबा अदुना मा लौथोपा ताबने हाइदि इम्पार्शियल अखोगी इन्वेस्टिगेशन तौसे हाइरगदी मा हान लौथोपम चंगे आई नंबर 2 दा KJC की मीसिंग मोय हुजी ऑनेस्ट लौगरबनी आई खोइन आउट ऑफ इमोशन दा हाट के हाइगरबनी अदुना सिगी डेडलॉक से आइदर ओनली मोयगी बॉल से कराय लेगे हेदा CoTU'S की बॉल दा KJC की मोयगी कोर्ट लेरबनी मोयना रिएक्ट तोगे हाइतारगदी मसिदा फजना तहन गाइतारगदी मियात पसिंग दो ममिंग पीरो अदु पीरो मसावन पीबंग गमद्रेना ममिंग पीरो सी हाइरो माइ कार्डर ममिंग पीरो कना दो मोय नोय खंगब नत्रो नहान मोने एडमिट तौगरब नत्रो अदु तारगदी मोय फारो ड्रामा दि तोपिरो ड्रामा तौगो वादि तो अखोय चाहि चाम निमित चामग कुन्नी अखोय ब्लॉकेट अखोय कैम हाइदन लाखरबनी को अदुगुम तो 2010 देना 2015 बाउदा कयारकनोबा अदु ngasi अखोय इनौ नौदुन अखोय तंबीगनोबा हुजिकी खरा नौरिबा अंगांसिंग लेदि खंगमोयबा हाइरिबा थेंगनबसिदि अखोयदि थिंगदना लाखरबनेबको अदुना मदुगी कनो तो वदुदुदा अखोय थोदोना खननिंगाय ओइदे पेट्रोल कनोदा अखोय क्यू लेपदा किलोमीटर मंगा लेपना बंगाक्तनी अदुना थोदोना हनिंगाय ओइदे नगास इचिनाव सिंजु हनबम थोकते फंगदोर कांदा यासनबदुदि तौबिगनोबा फंगदोर कांदा यासनगरगदि हयें फागिताबदु पुलप तानेबा आई हाइजेना CoTU'S दु फारो KJC फारो हान फारो मोइन खंगबनी अखोय मीसिंग हाटखरे हाइब नत्रो मीसिंग दो खितंग पुथोग म फारो नत्रगा मोय प्रजा मयाम इहांग हौरगा मोय केमतगी चिंथोगा पुगे हाइब्रा अमत तौगे हाइब्रा तौबिरो अदु इरांग से अदु खर फनी अदु इन द मेन टाइम तोंगान बा अखोयगी मेमोरेंडम चप खोप मतमदा
Manipur lenga ki mayok ta Manipur apun ki mayok ta to butara ga di adugum ba sangsan lup to ka handak haiba mikup sidegi di ngasi haiba mikup sidegi di any government na madu encourage to bun thokte en khalle maram di Manipur ki integrity and unity se ko India yawo matam da maze agreement ta yawo matam da Manipur ki unity integrity ko geography pulap yawo bane ko India yawr matong da masi partisan tawni haiba masi trifurcate tawni haiba adumi wakhalon do leibo tara ga di adugumbo loop sing aduda aikona endorse to with ka su uiden khaleba ko aduna ai wakhanda di NPO gi stand do kanjan bio ansam yongsan bio UNC yoksalo no yongsan biro phangdor bani haing se ta phar ga puthona ba yabagi tanjama yora bani sidai sida bok dang to ba yabana te sahi chama numit chama kunni chama nifuni to rakanda akoina ke dobigi miat pasing aduk thina hat pa koi hala fawda akoi ke dobigi handoino hanmo chung to miam Manipur akoi cha thosin to buda thing go dum thambiba CoTU aduga separate administration adum taliba separate administration tan basi hando e haibe wa fumasi pawa khoi thing zadri aduga hojik mihat pasing do puthok piraga moi do phahan bataraga di masa mathanda masi adum blockage le doine ba naga gi side gi adu su puthok ningda ba aduga lambi highway su blockage dum thamba aduga warren is my is date to masi unfair ne haiba je ozan thambi bani kanglu furup chapan yadaba nagam chapa yadaba maite em chapan ya chahi hum henjale ado moi gi phangdra kan di moi hujik kadobagi hue and cry tore kadobi pli tore ge ba adu gi thongna do lera ga de chara helagai hingbu chu moi haibum thok tro adu gi position de leina garabni na hujiti hanbum thok te haijabani da aduna nagai chin sound handa halaga di phagi tani ko sima dai haija hoge ko kaigino hatara ga di KJC na moi missing tawne ne admit tawgraba natro adu di KJC da fabi ro natraga moi irang sorok ta hauraga thatu sarupodi miha padu noi kadobai hal enu myam changna kiem de ki chingthoga puthoka da moi gi kiem tu de puthoka na police station sinarona yare na ari nongalaga dum handong na dum natro adu di chundok dok de bida adu no kaim ngang de bida chana thangna bam de issue divert to yaro main focus restrict to ga dum lebun thoen khale oza aduga break ti lobam matam di yore adubu ten takna ma thamjaram ge oza hojikti smaina prajana di myam wanari but paliba BJP gi mogi party president handak kanongi Rajya Sabha gi MP khan gi ba stage dai yamna congratulation ga pina ba deputy CM nemcha kip gen azu congratulation thagna ba pungin thogna ba sikum ba je mayam thengna je aduna mayam na smaim taw gi ba tar ga su adum BJP na dum mai pakna chauna dum ka gani haiba gi je dum leiba adu praja zu adum stage adum humma cha kiba ya ba gi phibum da dum leiba ama has edian adum power din dum phangi ba siwai za ji kitang ai kanom haijege ba ko praja gi temperament se bor hadu kan khanga do ne ba aduga sigi train se sum chathara kanda lupa lising tara kun lakh pisun no ko ado yeng se moju hona sanu akoi su mathang dagi lengak tadi 2027 tadi BJP chamina ba BJP gi lengak se thamda ba haiba se akoi su angam bada praja mayam koi phire amtang manaraga lebak kal hobo natraga lebak thugai ba haiba wafam du soin lakani en khalle ko adugi matang do lakamatam da soin ki praja na achumba lambi tu da soin ki chat khini aduga party mo begi ngang ba tauba sakche ba du di rajniti gi ngang ba du di mina tani mo hujing matam sida di ko maram di wanara bo matam sida du minus ngang ro tar taugudo ba sangar ba chahi ohungi matam du da kari tawdana bu leiraga hujik ta na vote na praja da amu lupa lising tara piraga adu mayam tawga vote tawnin tawse matam gi matung na yeng ba tabani aduga handakti akhoi samna haijarabada handakti akhoi gi makeup thokpa gi tanja adu soin ki akhoi praja mayam so soin leiram gani kale ko adu Manipur mayam se kang ba hereba akhoi bu chamara khanna tapi bangam ba mayam ama khoi irakta leiribane aduna soidan maki aseng ba wayel amadi soidan ki adum lakani kale. Thank you so much, Rosa. Matang Shwaida attend commercial break break matungda CoTU'S deadline NPO'S resistance government silent makata na khanazake.